Ka Umsting Town Dorbar Achievement Award Committee rangkat ka seng kentai Umsting pelun bat ka Umsting Sports and Cultural Club kila pelong ya ka jingsam kusnam sya ki samla pule ki balawan syakhamat ha ki exam final ha ki kerdan pule HSSLC bat SSLC rangkat bat kilat jinghikai kumno ban lat syap ngop ha ki jingkerni di drugs bat ka jingpang HIV lan ne kunyang jingpang nyang kuliah yiketik program la penlong ha ka shipol terik unailar arjar arpsau ha Umsting Auditorium Hall hak balai benta daw officer in charge Umsting Police Station uba ER Marak Kumukongsan nanta ke councilor na ke AIDS Control Society Riboh District ke kong Joyce Teriang rengkat ke jingdon lang kinong ilam ke Umsting Town Dorbar kentup na du ba Rocky Kela bu chairman kinong kitkam kirang ba syenong ki ba kentup yu ba Rocky Marweng urang ba syenong Umsting Proper B kinong ilam jong ke seng kentai ki ba kentup ye ke kong Mardilet Karnayor ke presiden ke kong balakenti umba kinong ilam ka klub ki bakentup yo samla Rafael Sengkli kumu vice president bat kinong yo benta haki kusnam kentup ki kong Margaret Pathau ka balajob bun teli ki lempung ileka ye kon keti hak jela hak ri barokawai bat menta ka ban kre ya ireng syak lempung bahedu jong kiri ka pertai habakren kum kongsan uba ER Marak ula banjur halor ka jingma na ka jingdi bu ai drugs ki jingma na ka jingshong kurim khana bat ula banjur ru rengkat ki jing kentu syak ki samla bakin kenjo syakathong jing stan ban penmi ya ki kraw perkat ki officer rangba ha ke jela ki ba menta bun ki officer ki bat ya ke kerdan kum ki IAS bat IPS lahap ban sim na ki bru ki penasabar jela namar ke jing bom don jongi samla la jong na ke jela ki ba kenjo sikiti ki kerdan ke kong Joyce Teriang hab aji hikai kala banjur halor ke jingkiu jong ki nongpang ki ba yo kunyang HIV bat kumno on yeda ki ban laj na ke jing sapriang sikwipan ban ru bakito ki balangat ha ke nega shrip kimdei bansa nyobeng ha ke imlang salang nang ta ha ki yinggisam henry bekidei pat ban register bat ke ART rengkat ke jingdi tista ye kidawai kumbalab tha ki komiti balai tili ki sek mo seng samla senyen thei ba ka taun dorban kawan banlong kawai na benta kani ka award ti gumba ka katin ni gadon baong ba ka jing teli ka long ka bor ti handi yo i ya ka jing teli jong ka seng samla ka seng ken thei dan ni seng long kami bat ka taun dorba ka ba belong ya kani ka award ka jong him ta ka sngi ban long ka ba sei so ti ngidei bat nginang pelong susu ya kani ka award ka ba kuman suong bat ai sim ya ki kena ya ki khut samla jungi ba kinang kiu saprang ha ka jing im jongki ti kani tang ka jing prat lenti kamdei ke jing kut kani tang ka jing sedang ka jing prat lenti bat na kermen banang ni syakmat ba kum kini ki award dan ni kita di program ka taun dorbar kanang penyat lang bat kiwei ki seng ban kentiu dan ni ban ai sim ya ki kun samla jongki jongi bakin kiu syakra dia lesi kumbang iba roti ngim dan syu nadu ikong isawan lalu ngim pat dan IAS officer hadin jongi naka e kata long naka jat bentu khasi lene garun jantia naka e kata ba ngilong umde ya bangi duna ke jinang dista andre kelong ba ngim dan kacing terang kajungi banyak compete bat kiwe no tiga ni ka world competition kamde issue bangin sakut tah jela Meghalaya jungi ngidei banyak syaka ta national level no bangin ya compete haki civil service exam kimde issue panong ba ngi tre tah jela lajong ngin so komen hanta kamde issue ka for ngin de hanta ka government lani ka sarkar kamla ban ai employment ngi hadu kata ngi duna bah employment dia nak takadau ngi haban compete nganong epi mana kasnem ka civil service exam dia compete hanta kumbang iba okay compete nang bangin yo ki IAS officer ki IPS officer ki IRS officer iban dei nak jela kajongi balai ni kumbang balai dan kam ya ginong elam lani kita ki officer iban wantre jela jongi dagi bri iban nak jela jongi kenapa bangsan tolong bagi bri iban nak jela jongi kan kam su thu hai jinglong cuman jom ka jela kajongi om di bawan lagi wei pat ki benta mo dei nang takada wa jing ang lu jongi along ipi idan di wei IPS officer iban le si pi aktif ne hendai ide senior menshua habang kuliah po college
ita di ba Yada Martin no ide we ni ki IPS officer ibambe kader jongka Meghalaya Assam ide kader jongka Karnataka ide SSP minta ko Karnataka but kibriu na Karnataka ki i hadu kata-kata bakim kwa i ba imi na kajela ka jongki kum kata Ramadan kamdei ko ong ba kibriu ki panaban kilong against endo ino ni pek pat na kajinglong jaman jong kibriu ko siapa ni kajing training jong ni ni training napa no kadika fast batch jong ka Meghalaya Police ki SI batch ni training siapa ni training Syahriana ka perception jong ni kajinglong jaman jong ki khasi ki jantia ki garu kalong baik ba kibriu siapa kilong na kumbai kimlong kumbalong mangi hendai ada pila experience apa pila late hin session what you shim tanga perception ba ikna gibana bar kilong na kumbai hendai apa pila apa pia kenduk kam pin ong bagi babahan Bakin juang dulu HIV kita ambil di pang AIDS, mau di bakta di kababak labha. Nomor HIV udah kenyang ke AIDS kadika Jepang. Sementara di yo yang HIV kambut berong balayo ke Jepang AIDS. Mau ke Jepang AIDS kawan hadir. Kesimpuan di Islam yang beliau buat ke Jepang AIDS. Sementara kemudian yang batai pitch mau HIV. HIV ke full form kedai immune human virus. Tu HIV ubi virus ubasong atas nam jom ubrio mo attack ya kat immune system juni mu penyap ya kebormet juni banang ta suki kadang ya kisnam ulu kenyang upelapat sudah Jepang AIDS mo tu kelas sudah Jepang AIDS lihat apa bakal kebormet juni kelas 8 ya kelas 4 pelan bat kiwe kenyang Jepang ru kelas 8 ru hendak juni Tiada tu HIV diberi pila bernyo pun tak di Jepang, mak kemudian kongdo di Jepang TB, ketangi ong co-infection HIV TB co-infection ketangi ong, tu HIV TB co-infection dia orang diberi sistem berkila kerat orang immune system jongki, lada kita kontak berubrio ubodon HIV, mak lawan ubodon TB, dikeluar dan bet ke Jepang TB nama ba kebormet jongki kelas keluar lupa, diketangi ong co-infection, mak diulah banyak rubun cak ke Jepang. Mak lak negara Jepang TV lak banyak rubun cak Jepang. Tibun sin kibri boyo HIV lada kim di testau dawai lani kim let register lagi hak ni ERP center bagi don mak ERP center mak kita jaka ki bagi ai dawai kibri baru HIV lada kim testau bandi udawai tibut hang tu kila boyo iki jak Jepang. Tangba tang kawen ong IP ba sisin ubre ula register lagi ERP ula testau bandi dawai bot yo HIV kesimpuan belum kelas ke Jepang AIDS dan ada kita start ha udah wai HIV tu kelas ke Jepang AIDS. Mo, tapi cisian kita start kita wai diberi kim jiwa ke Jepang AIDS. Ki HIV hamet. Mo, undan hamet jongki borok si jim tambah la ban pen ya ke format dan la ban betulat itu hamet jubrio. Mo, kata dia medication bagi ai. Mo, kita beri badan HIV. Kalau Jepang ketika medication yang sekarang hadir dengan batai crash transmission routes of transmission. Tiap-tiap lagi routes of transmission. Dengan routes of transmission buat ki rukomnya bet jong untuk kenyang. Mo, tau HIV udi kenyang bayi bet sau rukom. Kemudian kongdo pada lembah unprotected sex ni ong. Mo with uninfected person lane kejengai shongka. Bat ubriu lane kebriu belak don lupa ya udi kenyang. Mo so kata kebening kongdo komibet kebaan komibet kadang through injecting syringes sharing of injecting syringes itu pun sila kering kong banar bentar itu kebet ha kibrio kibaya inject drugs mo so kibaya injecting kita ni injecting drug users memiliki IDU mo so ki IDU dan di IDU kambut badang di drugs bonjat di drugs mo kambut badang tambah inject Idon kita shuni of the cheese, idon kita ni of the snip, kita jadi kita kom di drugs. Mam, terkawai ni kita bayi bet you nuk yang pada mendai nak kajinya di lang lelai baya snip, lelai cheese, bayi bet you nuk yang pada lelai bau injecting. Dan ni ban kampen seluruh no ya ki nongsong senang bayi ki badai ki badon hakan no bentar, kamtam hata sports. Kaum sing tom darbar kawan ra ya kaman bangin ya discuss bangin ya keren ban penskem no ba kaum sing tom darbar kan don no tang dene duwe award committee
bat haka executive committee jong komsing taun dorba ngila pas bat ngila penskem bat ni ka award kanam dei tang mentasisin bat kumsi menta menang penslur ya ki nong shong shnong be jong unriu teligi shnong kani ka umsting taun dorbar achievement award committee man usnem kan saai ya kata ka award nani ka kusnam syabaro ki kun samla ki bala ban pas bah ki exam baper bat syabaro ki sports person ki bala ban wanra ya ka buram bat kanam na ka benta ka shnong umsning hakani ka kenti benta balai ni perkhat lang ni perkhat rangba alam kum kita kino yalam ki badan ni puasang kami bang yong mencuai ni se pelong ya kata ka awak tang tak sengente tang jongka klub re ni na perkhat ba tong ni ai na tak awak ba kampian ya ki kenas school lari ya ki sport person kenang ba kalau kita perlu cuci dah kapan ia kedok lang bro, lain teli ini NGO. Kita dah nak ini apa kesatri jawab sih tahu apa. Dari mata kata, ni lumlang nadu kiseng teh, nadu ka sport club mangi tahu dorban, banya perhat pertany, nam tak kuno ban pengentiu kajing nang dista, nam tak kuno ban perhat berperkat bahapo sedang jangi lani apo sedang using perlu jangi ini bendante ki MCS ini bendante ki MPS ki banmi rang ni apo sedang jangi ki kata kata ke challenge kemana kalian jangi ku minui lam ibu Ahmad dena mata kadao ni dena mata kadao jakoi kapor ni trange banle na kapta jopi penese na pre jopi ong ba wah ya pi om bagi nak kalian jadi kumpulan yang lamsang nimle hari kecil perkat jangi nak kau kapor hak komiti lah ni kena ini benda kamu milut kapor nak tak kumpulan yang berketiu lane kumpulan yang penyo ayah kena kumpulan jang keselam sendiri dede mata kata orang ketu ya pi kamu tahu ni kalian jang kajing nang cista lane kita kinong di drugs Kidai kipala poi hapo tanak teng nakadau ka jintu jongki but let's say nakadau ki kam ki ba ki penma ya ke langka salang ti tangkat laingut ki dang poi ki babun ki pat poi namar ba kidai ki babun tu but lada IFIR ki polis kimla ban trace manu batu lane manu bale kita ki kam sniu dekat kumjing yo lum jonga khat laingut Kiban ni nak muslim area tu ni deh, jadi kita lapoi hapo police station. Nangta kat samut kita lapoi hapo rehab center jong iba aruk paliat aruk pasar. Ladangi ken mau ila wan hangye hakasni ke bangi penlong ya kan ka program International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ila batai ka jing im jong i ila ai ka testimony bat chibon ki kimi ki pa ki bayo i haka tu kasni ya ka videos kila persang ban gol kila persang ban wak kila kilenti kumno genle ya ki kun jong i bangin penpoy ki shari hab center de kala long ka ke ba snowman ba khat sangut kilapoy shari hab center na ka bentang ba kinyo ya ka jing sumal desmo ba banya yang I guess jongi lapoy ha kan ko ni ai ka jing thapti ka ba jam bha ya isa Ilyas Malak I belong I officer in charge jong ka Umsling police station desmo ba syong Desa kiwe pat kibadan syaki rehab ni kiran patla ban tikna kidan rehab center hapo umdihar hasilong bat syaki pat kijela jungi ya kita ni kiran pat yoklum henry da kumno al puprangut tang kiban nilatif kibladan harihab bat kunjul kibangi yok kideta na police station bat sakumba al pau tamut ki drugs user ki pampat lek rehab ke kadang-kadang ka jingma ya ka snong ka thau jungi ladang im kendit ben riu menta lano pat ladang im sedang ban le ai menta lano pat te ngin le la shai inda ka la full step
Kalau rung haki tingkong yin ki jongi, kalau ketak ya ka imlang kata lang jongi, ya ki yin ki sem khantam ki jongi hakata kapol nimla syu balai ai. Tembenta kapang yang kapol ngak sim kene kalat ban kentu ya pi iwe ki badan hangye. Ki kun samla ki belami syam kmat ki danang basat. Ki long puni long pabat baro ki badan lang hakane kapol. Ni dei ban perkhat no bangin le ai namal kan le kat ma bajar jar kalawan ban sutkit ha man nakisnong jong kane kadong kathan jui tingi sim kerpang tangi kine ke area umsning bangin le ai shwa ladang nila nange nyin khala ye kiweiru jaka ba marjan jong ka umsnong umsning jui tikini ke arthongut menta kindang sapen pen supply se de pen bun shishu mo kin multiply Samanta kena kelemat minta balik burom ya kinong syong kijongi ya ki samla ba pass bah ki exam apa kunju ya ki sportsman kijongi mo ki bala chok kino ki sports dan apa yang juga singtang thungi kena ka way committee mo ka committee achievement award ban ai burom se kinong syong kijongi te kunju nakalian ka kalau menuju pensiun baru menuju pensiun di kisam lagi jungi, mau kisam lagi jungi, jadi update ke sports nasis, tapi exam berapa, tapi nekron, tapi nuan syakmat. Kadang kau kejing keren jeng way ki start, mau ki ong ba, sibun kita ki keluar ke sahih benang, ki pernai, mau sibun kita ki keluar ke sahih benang ki pernai, tambah dan sebuah pada balap ai kam syai susu kejing syai, buat benit atau pernai. Upnai pula ai ke cikshai ke kham ke bayok cimen toi lang ada ki khu kena ada hajar tu yang sebenang kamu kimla ai ke cikshai ya ka perthai mo kat bayat ki upnai berentang baru pula ai ke cikshai na kalian dengar kum kalong kumi lese dalak kren long kumi si long i hangni la tho inga ban kren lengkot te nama long kumi te dam nang kren taj bet ma te wan dum slai ngam dum penjrong kata-kata bat ya pi ong bau la kren ti mi e dan ni me te mo te ngan hangni ko pon mas ngoba ke ai ke bang aku ban pen kemal ya pi ki kun samla barbar ngaju ong i gide ki kenten bahan ni ha perthai na syak pensau gani kadon kajing ta ha mensim jangama ha bangi em han ni ha perthai ngimdai bangi em do ye em tang sisien te balai ngilong em kajing em ka babha ngakwa ban pensau ni barbar ha kajing em jengi ngiken mau na syak sneng wat haying ha semro ba ha bangi em tang sisien em kajing em ka babha ladangi de ki longmi ladangi de ki longpa ladangi de ki khon ladangi de ki knaskul ladangi de ki batre hakano ka benta dongin trei da ka donut bat ka mensim Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru yue ar nyau lai